Kaburam bat kajingero syau blay jangi u Jesu Kris unong penembal unong sius ba jangi lang baro. Hagani keski ke pembenta dongin lay ban pusan biang naga ketien ke jong blay ban ginyo pulih naga siti ke ba ar Petras kalanong ke beningkong kerkot ke ba kandrio. Kikentien ke baong namar ngim shim labot no ya ki puriskam kai bala tau nang sianti men bangi la pentep api ya ke bor bat ya ke jingwan utra jangi u Jesu Kris. Henry ngila yo long kinong yo i ya kata ke jinglong buram jong u. Wa apostol Petras hang ni Ukraini ki kentien jong ke jing plasya mensiam bat ke jing puriskam ya ke ai ke ba ula ya lap ya ke ai ke ula hikai syaki beriu baro. U Petras ula krani gri kentien daga baong. Bakini ke jingelap ke jongu. Ke jingelap jengki apostol baro. Kim dei setia ki kana puriskam kai. Bala syuthau dan manore mano. Hendai ki long ke jing shisha. Kadnu ka long ke besngau tenat bantep. Pagaktien ke jong blay. Kabla tho syapang u Jesu Kris kalong ka bashisha kawai ke jing tho syapang u Jesu Kris but kawai ke jing tho hagaktien ke jong blay kalong ka bashisha baru tau banget hagaktien ke jong blay unyo diang ye ke jing lai luat namar ke jing shisha ka plai luat ke jing tip ye ke jing shisha ka hangi ke jing lai luat. Baru Petras wa ini ke kentien. Habang ia lap sepi. Ia ke bor baga jingwan ke jeng utrai u Jesu Kris. Syak ni ke pertai. Kam dei ke bangi syos ngau nangno. Henry ke dei ke bangi layo i dan lagi jongki kemat. Ke dei kata ke ba ulamat berulai Syam namaru Petras ula don ringkat baru Jesu ula long weni ki senran ki jong Jesu u senran uba Shithem baru senran uba Echisha ya utrai haka jing syakri ki jong ringkat baru Jesu ula yu i kumno baka buram ke bana ublay kelawan bandap haka jing ke jong Jesu. Wat kumno boleh asngau ya gesur na ukpa bahab neng. Iki kentien ki baong. Uni ulang ukon. Ubanga iya, ubanga skau bae. Bat kini ki kentien ki bau Petras boleh asngau dalaga jangga skor. Haulum jangga jingpan keladur. Kaba ai ui ke jing skau skam. Ya ke jing long blay ke jong Jesu Kris. Ke jing wan long breu ke jong Jesu Kris. Ubalong blay. Ubalai syayap ru halo ke ding pena. Panlong ku mulang kenya na ke benta ki pop jong ke pertai. Baru Petras ula kren iri kentien. Bakai ke ba ula kren syaki breu. Kalong ke jing shisha. Tadi kita kedau hak dia segi ke pemerintah. Kei ke kubur ke pengiran kamban yo nak ni ke dekat ke pengiran supuli. Ke beningkong ya ke ketien ke jong blay ke bakaran cepang u Jesu Kris ke long ke bashisha kamdan ke jing syukor kamdan ke basyuthau dan manore kamdan da ke bala syutho klem da pensyong nang rem hake ai ke bala jashisha Henry kawai pegawai ke jing itu sepangu Jesu Kris kalongken ke jing shisha ke baar ke kubor ke pengiran kamban yo nak ni ke dekat ke pengiran supuli kalong bangi yo i Pau Jesu Kris ulong ubadap da ke buram ke jong kupa
hakabaga jingsham so baga jongpa yau Jesus Christ kala pauru shagi senran kiba bod as senda jongu kani kada benong ka jingi kai na ka benta jongiru ba bangi ya ga lenti jong ka jing shakri blai ai ba kita ki badon ringkat badngi kin yo i ka burong ka jong blai ha ka jingim ka jongi bad kin yo sngo ya kata ka jing shisha ka bami na kermiang shentur na ka jingim na ka jinglaw mensem ka bangingi island ti malagasngi kumbau Jesus Christ ulalong ka nuksa na ka bantagi senran kum taru mengapa mapi iron ka banlong ka nuksa na ka banta baro ki badan saudong ka jingim ka jongi itu blai ka jing sok ulong rengkat bangi hagri ka singi kumbangi lai pusan da kini kaktin ka jong blai itu blai ai boring yu bangin nyet ya ka jing shisha bangin nyat ru ha ka jing shisha balwanum klet ru ubleu iet jepi kumba pilong amen.